Omunteekateeka eya Toro Kingdom Youth Economic Empowerment Program harimo kugaba ensigo z'omwani, ensigo za kokowa hamwe n'obwana bw'enkoko aha bwabusha kandi nibaza kutandikira omu ishaza rya Kyaka gyete Kyegegwa. Phase 2 ntombeka ebyombeko bino nibigenda kuba ebyombeko 9 buli isaza line Kyaka tutandikire Kyaka niyo flagship ya project yenu tutandikire Kyaka hano. Tugenda kuteka hatchery mu wiki nk'esatu ukoseje mukama nagenda kwijja Kinguli ikintu tuteke hatcheries, tuteke mother gardens za coffee, tuteke mother gardens za cocoa. Enganzi y'obukama bwa Toro Kevin Armstrong arwomire akiki arikwiguraho mu butongoro mu rumogo kombeka ecombeko cyo kutamo ecoma cyo kwatuza obwana bw'enkoko muri Mpara nagira ngo nibiza kwetorora amashaza gona mwenda agaru kukora obukama bwa Toro obukoko bw'abantu ba Kyaka. Uzagenda Mwenge North ezo koko ba Mwenge North, Mwenge South obuko so amasaza mwenda gona gatoro ngenda gobamo so ninyera kusiyo mu Rwihanga tusagika kurangu ensinganto ya sukura project kwa abantu bakigamba icyo twine mirimo twine byo gukora. Eno project ni bageta Toro Kingdom Youth Economic Empowerment Program. Ate naito twaje kwega kulimo mwani, kulimo kokowa, tunge nkoko project sezini zikuja. Omuri Kyaka Kyegegwa enteekateeka egi neza kukorerwa itaka ry'obukama eriri kushangwa musha East omu town council ya Mpara. Bali tutahirirwa abantu kuruga Gombora town council yagambaga itaka lyayo aba mukusiko muguha Gombora aba mukusiko muguha ukubukama mwenyenga kalimika gamba kandikira bukama ndaba mu mukubungara ninkaguza itaka yanyarbabu amazima go lyoha mutuhe kikiri turi mu Rwanda. Abatura beta batungwa b'obukama basimire kandi bayakira enteekateeka egi. Nimbanza kusima obukama bwa Toro abo kutuletera project eno ebigagenda kuyamba ensinganto ba youth abo kuba urosanga eminyeto urosanga nagamba nyo tine capital tutandisa kukora baitu obukama no ateni agamba na atene capital katandikeho aleta ubukoko agenda tanaka tunge. Obukama bwa Toro nubukorwa amashaza mwenda agari mu Ntoroko, Kyaka, Kibale, Bunyangabu, Burasya, Fort Portal, Mwenge North, Mwenge South hamwe na Kitagwenda. Gasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.